Yaso lusu fai tu la yaso. Fa fonga ka salama a video tala ave lungo an fa sota inga live stream o le www.loabaytvradionews.com. Fa fonga musika su floi musika fa ona po nei tala po o le paulo moa. Pes fa nga nuku moa fo i pamba ate fa le tu eses. Se sani loa i le live stream ma le video tala ave www.loabaytvradionews.com. Tara sa forma le tato vizinga na tato mansa mo pe le fa forma ai ia la professional RSA patu tauranga pe na tala to fo tato TAUAFIAFI LOABAY le fiafi la so lusu lima le o yulai to sanga lua fe su lima le fiafi le Tofi ia le utu le meta temi to e luas fo minute ia o le tala le tu la balo le fiafi ia o le fiafi le ia fai na basi le susu ia o tau ni sa mo mo lusu le fia o stemi matua ti monga o kai malo su ti monga stemi matua monga la lava e per mena le tu meta wina ni sa mo o le stemi matua ti mo ia o le stemi mo te ia tu ma nei ma su ma le la ia a le si me o kai ia per mena le tu meta wina sa mo ni ten o le ia mo wala ya ele ia se teo ya i salo ina ni sia ba na le wala ya au le tulanga le i fala niu o matua fa le tomu wa ya pio kama sangi fo ya pio kama sangi fo ya ai tulanga le mena ko le te mai tango tu puni sa mo o le timu matua timu au na la fo matua la ba ya au wala ya o le matua le ngo wala ya ole tatu kamene ya wa ole bistanango ya leo na wa ole te tu atu tatu no ya le fiafi ya masalo fa le vea fo ni vai no tatu alfa sala tatu la ya fa ni lo fingaro ya tatu fa tu la esta fa na taika ne ya so ya le Tofi ne ko se ma ne yo ne ya Tofi ile ma ne yo tau Tayao se paella ori ya ai fa forse la con to ultimo la fia fine ya ai più sto appena au di se poi fia la to ultimo ma lu vai già no a ci si va na fatto a malanga mai na American Samoa ma appena poi America mai to ina tau e so fia ya tau io le ya ole tanto programma ya ai stai mio non altro le ho binato to talo tau ya le fuori wala malanga ma lo suma ya le tato Skyview Villas ya po le tato venu ya na i Chapata ya o tato venu na ya wa mo asfana ko ponga ya na lo o lango mai malosi
ia le tātou talo tipiri. Talo whatu tātou tunu, malo lawa soifua le tātou tunu, e tau si o manu i o mo tau le alofo le tua, ia ma lea fwe mua lawa le ola. Se ola vai. Temene, ia, la tātou pese lea, e tau vai fwe le tātou whatalofo lea, fwe mai, awina atu ne tātou pisinisi ne tātou kampanina, na ole atu luma ina fwe me whatu ina wha emo atu lawa ne tātou kampani pisinisi ne, awina atu e loma tātou talo, fwe mai loa, awina atu loma tātou niusi leo saunia, wa fwe le longo puyari o tātou tinu, i tu e wharu ni lo lang, temene, la kāpta ta pese ma, ne lawa lea, ma le sunga lea, ia, tala paunga whamai, ka lo whasa moa, mi whatalo whate tutou. Ya tātou pese na, ya whanata mafuta mai nunga tātou Simple Radio app, kapena kumalunga le website, le top, LOABAY TV Radio News.com, whatalo whate atu oi, kapena kumalunga le tātou YouTube channel, whakitoi lawa mo tili ina whore tautua le tātou Samo Timi Talasi, Samo Re Talabe, ilo moto lu lawa lu sa, e po whera wa mena te mafuta. Tala paunga, ma le pese whamai talofa, lawa Samoa. I was so manuela. I wanna to ile mulipopanga. Tumaya ilunga fasa sipa. Paate ailotingai. Sibabali sibakia sibate uniai. Sibawe laupa mama eva mai. Asal matu ay dengan matu ay leau malbo. Paano mo lumunay talupa? Ano ba malapuno wain? I was so manuya. Ele pagtipay na tao leolanga. Tumaya ilunay pagsasipa. Paate ay lotinay. Sibabali, sibakia, sibate uniai. Sibawe laupa, mama mamai. Nasma Mariana sumane atal paunga e marasi tina malpese na fermaita lofa Samoa il nitemi ole afiafi altemene ya ala tu fa emo tu la vale tatu company Ako Group ya fatalo fa tu tatu Ako Group ya pena foi le Fesco Pacific ya tatu FS Rento ya ke fei la Tirano, pena foi le tatu Wilex, fatalo fa tu le sat le fei la tu Flash Friday tai au, amini ngale ti oi e polean lulu wartau e fatau nuku la vale tatu Flash Friday na tai au ia la pa o mai tau o lo tatu set tatu la lava inei i to le pe la ve la na ke Samoa pena foi sila ia pio la venisa vai pena foi mo polu nala apa ila tu Flash Friday Friday tai au motonga complex ya pena foi ia maletato ia official tato tangata fau talfa ki neten ia pena foi la maletato Sky View Villas ia pole to wow venue la to ia ola mula mai malosi ia tato talo tau la pena le wa tala wa tato talo ia isi ma foi si le fia tato tinu na to fulele o sila mai mo mai ia pape
ba e tau fa mota tai au pena fo ma e tau fa e lo manga tai au ia ma e tau lo moi tai au le tau mai tau ia o matua o mfaira wina tau ia ona ole au fa longa ale tau Sky Villa o tatu Sky View Villas ia po le tatu tau well venue ia mo au tafaonga ia le ngate leo ole tatu motel ma le hotel ia mo au malolonga mo lo nofoi ia ole tatu tau well venue ia ole venue lea ia e te whamaina lea venue ia mo whabiponga me sa whabiponga tau whabiponga ia po aswhanau fo a pe ia tau whabiponga ona ole ma nei ole piu foi lele e tilo mai lalo te loa mai e le tauranga pia ma nei mo li a me se le po me ma le ele venu na le umalava o tu masuto ai na tu no umalava ina i Sky View Villas ia tu o e lole lunga ia fai ina tu fa moi foi bonga e pula sfana foi se no futasi ia fai e po ato i umala ele to mai lalo i to malo lo e lo la ile na mena e tu piki ile tatu to ba veni ya mo fa mi ponga a tama ya tatu ora tatu mo vai no Samoa fa ma wina lo fissa o tau li tula a fo lima la fia finei a Tofi no su lima Iulai lua fisumaliva wima tau o se vaenga o petaya inga o savili matimunga o lo ta oto nei lungo Samoa ma o le afia ile tunu iao matimunga iniso taimi mo polu vaenga matu stifo fa pia manono o le po nei e awa matimu e to ulu vaso loai e peololo ma mafa fa pe wila ma fai tili o le asfroile i polu la vile tanu atuai i nai fa pia manono asfroile o le alilele tau se vangana ai timu popu e to ulu vaso loai le fiafi le stonai le sola ko mai le stonai le ale mantua o se vai ia sona ile fai tanto talo la o tanto man samo e o inicio taimi fa pe timu ma ai po e ai ma tele no fo ai fe ai possibili o le mato po pe ia ma ia tanto talo ile sona ile fai tanto talo ma così santi si fa le fantasy mo fa e ta solo ai timu ma fe loro fa solo ma fa po fa pea le wila mo fai tili o le astroile o le a no iniso taimi fa pea na timu po o le ai ia na tu sa so tu na sabai sa ma tu asa longa sa le aura o le po na nei e ma o ma timu to ulu ba so ai e fe lo ma fa pea ia wila mo fai tili ia na tu la ngana ia le po nei na sabai asproile o le alilele tau si pakana ai timu po e to ulu vaso ai i le fiafi ia ma nei te tau na i asproile i na po e to na tau ia i nei Samoa na i Samoa fe tau ia mo lu si le fia to ai tau astonai pe mai ia o i so taimi pa pe timu mama me nei timu mama e po fo timu ni la ki mo la fia ai ma po ai ma tele ino fanga fe ai sabili o le mata por que no la pra tu la le po anu fanga e po va no e tu tai mata fanga o tene ya na o tau ya pe le fa lo ma sta su Sky View Villas ya po tatu tau ba o tene ya se la ka su ko pese fa tau fa tila tu no ma fu mai no le YouTube channel pero mo le website para el simple app le passa la sa o tu ai fa la video ele no fanga o tama o le sa como vai matangi suma vai matangi o pizza p mac ya para na peste fa no de la tatu e temi ole afiafi ile mo tula ma temi to io minuti o tale ile tula ba ahora ya ves a tatu peste tatu e mani foi tatu com polícia sinal fa sala watu le foi mai au na tu ka tu news ta fo sa tu sa monei de so meu a tu pula so ta o
salama Asia Wanafuari Maitu Wale Setana Efai Ese Otifa Atofai LOABAY Wamoina Urai Anuia Mawose Maoni Aenofo Anuare Ori Sieta Fanai Olumanai Ozeta Tano Mafatani Bega Setani Osea Soena Nuya no Faia Omanalo Bega Setani Osea Soena Nuya no Faia Omanalo Na ufatufa Uwaduitangira ufa Tueto manatu Asowa Ogerusia Cara-cara na pesa mas sungai ya Mac ya EPON fa fo municipal tatu company atendei eu se mai fa fo mai tatu tala mai Samoa Tofi 25Iulai 2019 mai fa fonga ole so fa yo ya mai swa fo la tole wa fifilia ma Samoa to sulima EPON ata pena tuai dan taroma ila so nei 25Iulai mal awale kale tahi ya tonga wala tobia Número tasi o lo vi mulpola o número 2 motu o captain foi lá número 3 o Paul Aro Emile número 4 Filo Paulo número 5 Keila Pepe número 1 Chris Bui número 5 o TJ Yohane número 4 a esse Titi Amosa número 8 Avança Fale Ali o número 4 o UJ Seuteni número 7 o Belgium Tuataloa número 2 Ray Lee Law Sultan Alpati le Yua, mas Sulfa o Tony Maili, Sulima o Asitwa, ele tanto fala leo termine, mas ela é feita o Saidi pe coach tanto fala leo, mas ela é toga muito tanto fala leo ya sua taiao. O tanto nisso por falar mais foi o Silia Maleon, o Sulua feita Samoa, le tiro tupe mo fai na maua. Mas leito foi o fatinoina mo chapena na Samoa mo talonga tawa iniso tusinga ale tula ko sabali mo tusepolinga o le lesa ina seleni sasa no ate tala nu afio me atu le epasa ele malie moi isana sa no fa marus alfa pe atuai man tu le ele siri tapwai ai siri tai man maro o le mea o te fai atuai atu ia toa o toronto ta au le man maro Ono fia leo tapo inga mafafo ya inga ya tua. Ole afia pinei olo wa mai ya tua i whainga malanga ale afio mai le lipa mia fa pesu le liuni la kapia Samoa mo le whao wina o le lesa inga seleni e American Samoa. Aole to tini mai ai mo le tapo inga o talonga i le aso tona nei. Niso tala o toe tolo nei se ya wia sanso luma e uia le whamino ina mai po le aso. Leo o toe tolo po ai le ronga o le whakasionga e toe fwoi nai pe talia e fionga e whakasino tasanga le SSIG ina ia whakapopo iai ma le fionga i ao le maro Samoa. Ile nisi o tangata e tani mai ki tangile nei e peo ta o luma. O le ta upu e peo na wina atu i ata tutala mai Samoa ila sona afi. O le tausanga ale
o le tausanga le whakaputonga ua whaimoina o le SSIG i lumo le whamasino mo lunga i lumo le lea o lumo la fionga le tamaitai whamasino ia mata tuatanga noa e winga la Tofi na wina o le taulea o le tuu iai tono le liso tangata o lo ave e la tutangi tu la fono whanua le au le malo Samoa. O isi o mae o na whamawina i tono le taupo po le tangi le lea le SSIG o lo a fia e pa le mio Samoa lo i asili pa pēr maise a fia uma le pase ino tu la fono whanua whae anu le mawhai e una nisi atu mo le au whai pisinisi mai fafo o lo tu lai mo le SSIG e te mai taloia ia unasa iuni sa polu mo le te mai talo Tofi sa polu e fina wina tangi le SSIG i lumo al whamasonga mauluma tato tawhai o se la pepo whamatalanga press release wa tuina mai official high komisi Australia i Samoa na whaia mai ea nganga whaftai ma le whanga i tio mātua pule a onga whaia onga la onga amata alafio anga Waisala preschool. Ona ose society fatu peina e maro Australia. Leo mo fai ai ona fausia se paka ta alu mo le playground. Mo ta longa an fana witi. E pe o ta pena e mai si ta longa fa pena mo le fana witi. Pa ta se foi ma fai maro lo tono le paka ta alu po le playground. O se fa po le na o ta tala sa mai sa mo le fiafi. Oleh Tofi 25Iulai2019 e pei ona ralo ina maosi mai e taunanga ua loa na tautua Samonei ia ale ako group, ako motors mechanic, ako chemicals, manai veteran ia tauta mafalo lolo tofu lei tai tele maftumai ia tatu niusina mai Samoa tau whai lau natu ia ona ralo maosi tatu company na ale ako group atamane isa la kakao to kisila se mai tato news na no inatu ia ona foi mai ola ia ona fa muta tu le fai ko tu foi ia le tato TAUAFIAFI ma LOABAY so la ai tato krisma ia la fai mai le pesa le o ia Yesu tato le matao fa mai kam ka ko ia Yesu ma tua FIAFI ia to ni fai tato fai na lotu tato ai ngai FIAFI ai fa da pesa le tato jimi a fe la wa na mo tato fai na lotu tu fa na tu ya uwe visatu tu Marina sungane ata le mata mo pese na fa mai ho ya Yesu ya nasa baya to fo ia nisina tato business mai na tato company pa pena fo ia ma tato nisina pe na fa fonga mai ya le yaso ya ma to abri ngala to le tato flash Friday la so ta o le tato set
ia na le atu tele foi la tu na la amata mai a for fitu temi tala ile tatu sep le aso tau ia ai la uma la vale tatu sep nei Samoa na le ia le latu flash Friday na tau ia tu sa pe timu tau ia flash na tu ale pa la tele pa u la tu lo le aso tau ni ngale te oi ia pa polo so se le ni tau ia te watu e ai se nia na ia se nia mo le pa na mana oi ai le lava le la tupe na la tu ye o mai la tu lo fa tau mai lo a fa ku isa wo sa mai fa fo ai sa wo sa mai fa fo mai New Zealand pa Australia pa Amerika a fa ka ia na le sa fa ka o yo le sa le fa la tu a flash Friday ka o yo le sa ya nto watu le na me se la le sa na tu ma fo fo le so tai au o ni nga le joy le fa la ya ina ya fa mai fo start to li poti mai na ya ile telo tatu lo na la pa u ina ile tatu ka ia va na na tele la tu pe manuel tu fo ila tu a teme nei ia disi na tatu TAUAFIAFI na LOABAY tatu TAUAFIAFI na LOABAY ia pe ona e fa fonga mai ia msalo le so tau ia le fa tasi mai nisi foi mato lu atu ia wa tu ino tatu tunu ia a teme nei o lea o te afoia le tō laka se mai a lisi fo i la tō ia swafa fo i la tō ia lo fa malo mai lunga tata pokalame ia moli atu al fa tai man fa malo ia lisi le lo atu mai se la tō lunga tata wala leo lunga simple radio app pa na fa lunga tata website ia ai ola amai na swafa si vai na si leo te vai atu ia le lunga le YouTube channel ia per vai ia man tu as Friday ia bune ngara toi ia fa na fa fonga mai na American Samoa io tai na fa ele tato radio phone i na American Samoa le tato man Samoa na fa na ia wala su tu pe tu asi tato man Samoa ia wa fo ile le tato man Samoa ile so swani fo ile tu ta penanga ile World Cup tu sanga nei na fio to el par mi na American Samoa ia fa la tu radio phone ia por la tu radio phone ina ia me ke Samoa le so tai au fa na fa fonga mai ia so soni fo ia ina tatu mam Samoa ma tatu mam Samoa auto American Samoa mam Samoa tatu ia i Samoa pena fo ma fo o fera me na tino fo ina New Zealand Australia Amerika so se tunu la langi ia tatu mam Samoa na a talo fa tia rona bro pena le ma fa mai ia o tilo manu le mafuta mai pena foi set pe south from south to Lake City south Lake City ia ina Utah le mafuta mai ai fa fitai lava tilo manu pena foi set pe south le mafuta mai ia fa fitai lava ia ole tatu proklame na ile le tulo la fiafi ia o ngale toi le la tata pe se ia lunga tatu wala leo ia le Samoa tu vitala Samoa vetalave lunga pinga tafalangi na ole top LOABAY TV Radio News.com ia pena foi malunga tatu simple radio app e te alwe download simple radio app ia fa fonga mai rona ia le mai alu search ia le Samoa radio talave e fa fonga mai ala ia nei po atua si ola vai aso tai au ia pe apule lo fole atua e ulia tu so fua ma sola vai ia tatu tu tatu toi mafuta fala ia i lunga o le tatu pokalamina o le tai au manuia a tamere e so ka vai se pese mana ia lo le so lo au mai se pese mana ia le tai na tu mo la tu ia mafuta mai se lava tilo manu pa pena foi mai set up yourself te fa mana tu au ni ngalo le tatu flash Friday la so tai o le tatu sat ia na la tu tere tatu o lo na pa ina Paula le mea ia lo susu lava ia le sap ia na iloa ila ia le tango fi o lo na la pa uai a tamle ia mai a tamle Mr. Ngango pe foi le tutua le tatu Samoa tivita la Samoa le talave na foi le tatu TAUAFIAFI man LOABAY o leo la o fa atu li pese lea i ka ko i fa la nganga na le fiafi tatu one way bear go with the flow tatu what way bear pese fa la nganga mai philosophy band fa mai ia tau tai mai o Yesu i le nei po ata to mea la fai nei po a fai na te whainga ruenga e tau tai le tua mo oe a po whea fai na tunu na te mafuta mai tau tai fo le tua mo oe tau tai mua au muri au
so se me te ye ni po ni ba lo longa e nga te fo le pe frenati no lue ma lo la lo lue tele a se po le to mali ma nga lo male ona ai fa to fa mo ni ten Oh, we love say na amalo mai oh may betele o may lana o tao makai may rai simala ako tele ita abay I owe no sa idea sometimes my boy is too alone matay wala malobat oh we know Aso umalilay na aso na Ilo wala tao babae mauwihay Tao tayo may boya suwalo umatay ultimanuwihan